Jisu Kristo ka amya pa arwaya kapyo japa sero pine mempe kai pa sansa nung pala komo ngunum jala selo aloni di bidu. Sero ngunu Luke chapter 15 verse 20 sim kakasa so ludo he got up and started back to his father. He was still a long way from home when his father saw him. His heart was filled with pity and he ran, threw his arms around his son and kissed him. Ngunu Luke chapter 15 verses 11 okla 24 le kakako prodigal ka nga ka bareo kapado. Si Jisu Kristo ngunu mi lugina la pinika lidio ka dama mi lukotu. Pinika arwaya roku mi lukotu. So kakako prodigal ka nga abaka tonse kemyo ko tama pa Gana nencha mi piu khapa te la ado gana gyala tiko ya nem gya khapa stela desini kuma pa aro kapa aku doku heka aku liko aba mo mi pamagama pa hempe arola hari lila poba la abitar mempe ay agla gilyang gedala kulala ho hempe la achamyo ayaja aku dore mela la mom hempe kula dego tango degedo hu chuli paslo ngunu kedia pion te kakako miutani atna pinika tonse ko pinika henyo ko dama pa ngunu pinika lunimi talela ingyala mugyala ngogyala danya da hala ngola darula atau kasangole na malami mudu pasla danya da ho kata mislo seka bersokla pinu lupa mudone ngeko aku tokte netampa naso aba ngami arola poba la abitare tar ayajija gelyang gedate ne hu chulipa ngunu mite piniko ka insala ka ingya muge alaka pinika lidio pa dama pa ka mune atami selo seka bersokla pinu ludo nesi nunu tara aku tokte nunu mingo sekso aba netampa na hari limla ngami poba nene hela poba dupa ngo ready doke ho aku kula hengku kula ngeka lidio dato te ngeka arwaya netampa na seka ngami dote ne hitampa ngo do chike la ludo hopa melanja selo pinika lidio dama paka ingya mugia nyala dana ata pinika tonse ko khemyo ko kadama na tamlanja pinika lidio seka barska luko talala aku kosa aku kula pinilo yang ko dupa pinilo arwaya do ko dupa melanja miselo pinil yang kincho pinu arwaya do kincho amen.